Hello mga friends, for today's video, nagchat akong half brother nga mo laag daw sila sa amoa kay mga ligo daw sila og dagat. Kay birthday man pud sa akong pag-umangkon nga si RG. Mao nang sayo kay sila nang biyahe padulong dere sa Miss Or. Pag-abot nila namahaw dayon mi. Relax ka jot ay dayon nakaligo og dagat. Then pag human na mo pangaligo og dagat, niingon akong half brother nga mo adto daw mig Jollibee dito mi maniudto. Kay libre man po daw nila. Mao nang biyahe na dahil may padulong sa sentro. Pag-abot na mo diri sa Jollibee na tingala may kay ginatan-aw mi sa mga tawo. Kay di ay akong bana nagdala og rice cooker nga na ay sulod kanon ba. Nya ani pud nga tay. Ulaw daw kayo. Hana akong bana. Nya dayon nangita na dayon mi og lamisa ba nga bakan. Then pagkakita na mo nisaka na dayon sila. Dayon kami dayon ni Ate Mercy ninaog mi kay aron mag-order. Unya kay nagdali-dali lagi. Wala na nakahuna-huna og panudlay. Mo nang resulta nakaadto og Jollibee nga walay panudlay. Ug pagka na mag-order nisaka na pud mi kay nakuha naman to namo tong katupitong circle nga mo tingog basta na ang order. Basta ay mo na. Pagka tingog na dayon ninaog na po dayon mi ni Ate Mercy kay magkuha mi sa mga gi-order. Ug mo na dayon tanang gi-order ni Ate Mercy din pag humana na nangula mi plato tapos nagkuha dayon mi og kutsara og tinidor. Nisaka na dayon mi. Ug while gasaka tabi sa pod. Pag-abot na mo taud-taud dayon nagampo na dayon. Pagkahuman nangaon na dayon. Galag rice cooker sa Jollibee. So sweet. Ay curious lagi ko sa plaza aning mango pie ba munay akong unang gikaon kay first time pod ko makakaon ani. In fairness lami siya ug while gakaon may tabi pod panalagsa kay lagi ba wala naka move on sa gidala nga rice cooker ba kay first time ba namo nagdala og rice diri sa Jollibee. Og kani nga video gahapon ra day ni og mo ni ang kinaunhan pod nila nga libre sa mua karong 2025 ug effective gid ay ang padungog-dungog nga naay sunod nga libre. Paano masabi? Kay kakahitabo man. Bitaw ay salamat kayo sa Bossing Fam sa inyong paglibre. Ug well gatabi-tabi may napoy bata diri nga gapaminaw sa among mga istorya. Tudlo dayon dalat katawa-katawa mo na siya. Grabe ka cute. Ug kini pud nga time istorya pud na siyang tito tanawa gani. Ug pagkuman na mo kaon, istorya na pod, nagkatawa lang ko kayo, wa pagigihurot Pinoy gyud. Nya kay pagkuman na mo og kaon, amo na nagiplang gipos para dali ra ba. Pagkuman ana nang naog na dayon mi kay mamalit mi og coke dito sa gawas kay dili man sila ganahan sa coke diri sa Jollibee kay na daw sagol tubig. Mo nang tabok na pud dayon mi padulong dito sa pikas kanto kay mangita mi og coke. Ug among giuna og adto kining food court basig na sila yung mga soft drinks diri ba niya. Kay wala man diri na lang sa pharmacy dapit. Ug kay nag-decide naman pod sila nga moadto og Puerto. Nagbiyahe na pod mi ani padlong didto niya kay kami kinag-uban-uban ra gid mi daring dapita. Dayon pag abot na mo nagbaklay na dayon tanaw. Dayon nagtabok na dayon. Unya kay dala-dala mag rice cooker ulat-ulat sa mi kadyot dere kay gipailin man. Nya kay bibo man kayong Puerto tanawa gani Pagkuman dayon og bilin sa rice cooker ni sulod na dayon mi tapos saka dayon mi dito sa 4th floor kay mamili sila og irigalo nila para sa ilang anak. Then pag-abot dayon na mo dere nagpalit din sila og dulaan dayon bag dayon ni Alicia tapos akong bana po nagpalit pod og galon katong blue ba butanganan sa tubig kay barato ra man dere. Pagkuman na ninaog na dayon mi dayon kay nanganggat man na pod og snack akong brother snack na pod. Then pagkuman dayon snack naguli na dayon bi. O kana lang sa for today's videos. Thank you for watching. God bless.